Da završimo plenarno piće, da cała se zavodila muzika, igre i nagrade, a isto tako dvije da uživate u isto učeću pravo i drugo za ove godina možem da kažem da je ta više uspješna. Nove godine se tako da će biti više dobro i postavljaju na svite zdravlje, sreća, ljubav, nova godina. I se gledamo kako se na godina posebno nastavlja.
Ljubče, Slave, Tino, Tine, Leonid, Damjan, Lorik i Medved. Drugi ide što ste sad ide na stranu klubu. Znači sve gledaj finale. Koji što će imati najbrzo vreme, to će biti pobednik. Nema srednja faza. Jasno? Vreme da će vi da kaže na mikrofon koji klubu napravi, za koje vreme. Znači, na svetoj promašen šuti se dodava 5 sekunde, da li vi je jasno? Bitno je da gledajte košač. Spremni? Slaven ima 30 sekunde i 9 stotinke. Ljubče ima 34 sekunde, Medo ima 25.3. Dime ima 29 sekunde, a Damjan ima isto kao i Medo 25.3. Ajde.
Slušajte se, ja sam legalno. Imate svite 30 sekundi. Imate 30 sekundi. Imate top. Mora da šutnete pozadi kapija. Znači nije bitno od koga kapija šutiraš, idemo pored. Vije pored. Kada može više gledati na broj. Šutirate nadgledom. Znači šutiraš da imaš topka brzu izgleda šutira. Moraš nadgledati krug, nije bitno od koje pozicije. Ti još ima najmnogu udaljenje za 30 sekunde. Mislim sa продолжим етап. Има две етапи, втората етапа само четворица проđe. Od tije četvorica jedan će ne pobedi. Jasno na svite? Dvajca trga u isto vrijeme da šutira. Jedan tamo, jedan tamo. Ajde, neka stane tamo, nemaju tamo slave. Ajde, stavim. Hvala, давай. Četiri znaju. Neka stane od svega Kiril i Igor.
Mario 3. Završni 3-1. Može. Thank you.
3, 4, 5, 4, 1. Postęp